Ka BJP Meghalaya Unit Lingba uba One Kit Bok Pochna General Secretary kalapan pau ka jingay kublay yo Menteri Rang Badu kari India u Narendra Modi kumjo ka Menteri Sarkar ka badai khmi ya katanat platingka ka Nirmala Sitharaman namar ka jingpen hiar dor ya ki khajna Goods and Services Tax. Habakran sigilat pathai kubor haka santarik unai luar arja arpusan uba One Kit Bok loong. Bakani kan penmento ya ki nongsong snong kari India namar kindan ki marbam ki tiarap ki bala hiar haka percentage khajna bat kindan ru ki ba anamdan khajna su halor ka jing kno ki liang persha ba ka jing pen hiar dor khajna ka dai ban mento election ka BJP ha Bihar West Bengal bat Assam House number 1 uba One Kit Bok loong ba ka dai ka kam ba ka sarkar ka yai beteng ban yakran bat ka jing kno ka dai ka kam ram ki ba persha ya ka parti ka dai bangi na kanyang ka parti bat kumjuru ha ka kerteng jong ki nong snong jong ka jela Meghalaya Ikwa ban ai ke jingkuble kamtam ya Menteri Rang Badu kari u Narendra Modi bat kumjuru ya ka Menteri Bapet ya ka Platingka ka Nirmala Sitharaman ka balawara ya ani ka GST reform ka jingkala ka ban wara kejingyo no yang iki padba kamtam yikitu ki beduk ki basitam tapi pen banang ni syakmat hadin ka arku artrik hadin bagi se implement ya kini ki reforms ki marban mardi kin sayar dor but ki don le ki marba num don tax kum kedut naka 5% it will be 0%. Ki makhon ki di basna na kadud ki lahir but ki tiar yang tiar sem ki nihar dor but khamtam habedei but ki dawai dashin ki bakta ki bayarap but ki ba ki don kam man kapor hangtur bon ki dawai ki medical oxygen ki di prokhat kaslap kalalut bat kani kanwara shibon ki jimentoy ya ki pajba nong sok bat khamtam ya ki pajba nong sok jaga jela jungi da pipet ya ka list ngatrai wat haka yang puli puthiru ki bon ki tiar ki ba menswa ka tax kari corruption ka ki skala 0% tamang numdon ka jikam numdon khajna shu te da pipet kinu ki dawai ki bede baki jimpang ki bakhala lani ki cancer drugs naga 5 but 12% ru lapun kala no 0%. Ti kani ka penpau ba Menteri Rang Badu udon ka jingsmukia. But habang iong ba kari ka di banya cepat ba kil banang roy ng pat kini gidig basic ki jingdon kam jingi ki ba but kani ka GST reform si ka peni ba ka sarkar BJP hapo ka jingyalam jong Menteri Rang Badu kadon ya kata kathong banwara shisha ya kata jingkala ka boong ka sarkar ka pagiong tinindi sab ka sat sab ka vikas tubot baro lang kentup lang ya baro lang te kini ki penmi bat hot ngan fipet so kini ki tiar jongi karap karyang lu naga 18% to 5% ki kum ki tayar jongi tractors ki bon ki again ki list perlai ya trader do prapulai tali ki tiar ki marta ki bansi hardor te kani ka panpasha tengah trai talong ke jingdon bok yangi khamtam ka juk ka ba uncho ona ka genzi mo kani ka juk ka bangi we look forward bangi pet ni pashmat ba kari kanang yo shibon ge jingmen toy lemba kini ki jingkala pet yaman tahi ka jingbam yo tolop hi kala de ka problem ka bande basdam tala sai ka dina do ki previous ayo tenre ngatrai na kalyong sarkar jela ka don ngatrai hilat kelenti ngatrai pini mane kini na kalyong jogla sarkar ka kwa ban bail out ki da ka baong tong ni pensi itu lah hande ki don ki ngatrai technical issues su takin don hi tamde ka basuk ban om state kan su pensi itu lah I'm sure for the timing some solution should be met ngam kumbaong tan ba kan habdon hi ka jinis song ringkat lang jog council ka sarkar jela balada don kam
with the union government, number the council it comes on the 6th schedule. So the involvement of the central government also is required. Home Ministry Assembly, they can resolve in the near future. As of now, the current bailout of Sarkar Jilla can offer, that's one way a solution, but that cannot be a permanent solution. Technically there'll be issues. The kumno ban solve kita, that is time will tell. Kapori kita sabatai. Tapi yang mentah ke Sarkar Jilla ini bakal terwa, batongin pensiun tulap. Delada pensiun tulap ke Sarkar Jilla, kade kebabiang, kebabahan, kebala penora, ki bakam, bagi omba ke state kan control itu issues ni can happen discuss. Ke party yang mentah, frankly speaking, we are there in the government. Government is taking its stand. Government is trying to work solution. Nomor hangni kampungim orang ban persya ne bangini sya. Hangni impact ke solution. Pi kan happen ke solution nomor ban su persya dalam solution kami ha. Tenri kumnungin ora solution ni kata kingin happen discuss. Kajing persya kan hoi banum yo tulok de kisau pulai bana kini so. Kayeng kesan jong gitu nong tri ngisung tu kajing eduki. Hendak judge bakal adon ke problem. Si habal adon ke problem. Kumnungin solve kata kingin happen ni song bani discuss bani perkat. Janai kumnung bani solve. Nei banong kajing persya kan. In fact, meni kadang-kadang ada dunia rally, jengki NGO sana. Hoi, that is a form of protest. Dan mereka sitting across the table tu kadang kau. Ni hab banyak song hamid, pi badan ingin ni lem. Kata kati badan kamu. Kan ni palawan paisa kata dengan try badang ban solve ni problem kamu ni. So, I'm sure kasarkan kasih kita. Pi jeng sisa kalau nak kalian ke parti ingin dayok kala ingin persanghi kata. Tambah yang mentahi kalau mbak song nak hakayin ke babun beriu. Hakayin ke babun beriu tu surjung di betul kam sawajam. Te ni hoi lada kadon kanu ka jing persang bajas dan kam ke jingirat ke parti banginnya keren kam insyaallah. Perhat. Kita kalau ngau if sitting across the table we can come up with a solution. Kanu jingkat. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.